Dobrodošli u lekciju gde prelazimo sa teorije na praksu. Danas ćemo otvoriti račun na Trading 212, uplatiti prvi novac i kupiti prve deonice ili prvi indeksni fond, to jest ETF. Prvo, idite na trading212.com ili preuzmite aplikaciju iz Play Store-a ili App Store-a. Otvorite aplikaciju i kliknite na Sign up ili Otvori račun. Unesite e-mail i napravite lozinku. Drugo, izaberite tip računa. Izaberite investicioni račun ili invest račun, to je za akcije i ETF-ove bez poluge, bez provizije. A CFD račun preskočite za sad, njega ćemo preći u nekoj drugoj lekciji. Treće, unesite lične podatke, ime, prezime, adresa, datum rođenja. Sve mora biti tačno, koristit će se za verifikaciju. Četvrto, i ovdje obratite posebnu pažnju, to je verifikacija identiteta. Kada to uradite, aplikacija će od vas zahtevati da pošaljete dokumenta za verifikaciju adrese. Naša preporuka je bankovni račun. Ukoliko se vaša adresa iz lične i pasoša ne poklapa sa adresom na izvodu iz banke, stavite adresu koja se nalazi na izvodu iz banke umjesto vaše prave adrese. Trading 212 koristi automatizaciju, pa obično traje ne duže od 5 do 15 minuta. Ukoliko traje duže od toga, verovatno će vas vratiti da ponovite verifikaciju jer nešto niste lepo uradili, što će vam i reći. Nakon verifikacije, vaš nalog je spreman za korišćenje.